Prime Minister Lal Bahadur Shastri thina kha India politics athil makber jingami alani jiak tu huna kolvom October ni kha Mahatma Gandhi pian champha ani ti hrelo kanum omlove khamini thau kha India Prime Minister Lal Bahadur Shastri pian champha voiza somle parukna ani ve chia boka Mahatma Gandhi chanchin lamni lo Lal Bahadur Shastri chanchin tlem te chau I han bi thuak jok te ang u Prime Minister Lal Bahadur Shastri hi India le Pakistan indona titop turin Tashkent kalin Tashkent MOU jiak fel turin akala heti lai hian arhisel na athavekani ma se January ni som pakhat sangkhat zakwa somruk paruk khan thilrap thlak tak athlenga Prime Minister Lal Bahadur Shastri chu maktak main lungphu cholin Tashkent chuan athi thuta hethi na hi India politics athil thleng mak tun hnu thleng poa Lal Bahadur Shastri chung tele India mitam takin mak anti le athi chan nia soiber lungphu chol hi rinhlel omtlat niangai an oma afapa Anil Shastri VP Singh Prime Minister Hunlaya Minister ni tole tuna Congress Party huai tu po hi apa thi na chungchanga hian alung ala oi theilawa apa thi dan maktak angai to chua changa piangin thinrim na akhatin beidon thak ati thuwa soyani Mahatma Gandhi nungzui tu rin om Prime Minister Lal Bahadur Shastri hi India ram politician in ngai tlom cooperative movement na sataka choi kang tu Amul Anand Milk Union Limited tundin muna ti Amul tu molmang taka khosa hausak tumlo ani na hian athi nu kumsom nga chuang to apo mi anne a mi thinlunga thu ala soi zelani ram khat Prime Minister vemeu Tashkent athi trumpo hian cheng ni chia aknia soi ani kumsang khat zakwa pali October ni khan Mughal Sarai Uttar Pradesh India ram Prime Minister pani na hi alo pianga naw pang danglam tak le khathiam theifal tak ani sikul kal turin an in atangin hlatak ganga luipui kan nga ya sikul akal thina Mahatma Gandhi nundan zirtir na te chuan anne thin le ani kumsom pakhat mi lek ani lain Mahatma Gandhi kai hruai non cooperative movement chu azom ve a India lal thren khatin British lam an hoi tlat chu Gandhi chuan adem hle ani chung thil te chuan Lal Bahadur Shastri chu anne hle a kumsom pakhat mi mai lani ma se aram tan enge motala tangkai ani ve thei ain ring tlata kumsom paruk ani chuan Mahatma Gandhi an rammi te chu non cooperation movement zom vek turina soma Lal Bahadur Shastri po chu achung te do dal na satak kara zirna bansana ramta na ko na chu chan adu ta chumi ata chu achung te emo midangin emo dal thei ani lo ram zalen na sual tur chuan non cooperative movement chu azom ve ta heti lai kumsang khat zakwa somni pakhat atanga sangkhat zakwa somli paruk chung hian zalen na sual na hian beipui thlak voi tam tak a hruaina hnuai nei ani British jaila po kumkua zet atang manani Shastri hi college chu Eastern Railway Inter College akala jaila tanga kal nge ani ti ero ziaka omlo India ramin zalen na amu nu khan Congress sarkara Shastri hi atel ve ngala Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru Khan Railway Transport and Communication Commerce and Industry Home Ministry achanga chung ta chu Shastri ne hian anen kol dunani hei baka hian Congress Party ain kol tel bokani Pandit Jawaharlal Nehru thi nu kumsang khajukwa somruk palia Prime Minister ani nu loka India ram chuan trama toka cholam chi tam tak North America atangin alaluta hei hi khokheng na satak India ramin ator wangle kumsang khajakwa somruk panga kuma Pakistan nen anin do wangani heti lai hian chuan India rama changphut bu huit thon lu turin US chuan
zia lan lo thil phut chi rang rang anaya chung thil ta chu sasti chuan apom du ta hlek lo maya kan za om na ne na thleng turin heng hi kan pom lawang ril tram kan thlang zo ke ati mi mai ani hemi nu hian prime minister chuan all india radio wa aram mi puite chu kar khata cho ni khattal ngei turin angen zui nga la mak tak main angen na chu be sei aya na sa zokin ram mi puite chuan an zo mani ni khat chu lal bahadur shastri hian achung te zong zong zanria ei pui turina ko khoma naktu ka tangin kan thuk te cho chhum turin kar khata ni khattal kan chem dung lo turani naupang le tar chak lo chuan bong nu te le thei an ei mai turani ati a kar khat nu chuan achung te chu a ko khom le a ka hriat du chu kar khat chungin ni khat cho kan ngei thei tak takem ti hi ani kan ngei thei chuan ka chung ko lian jok karam mi pui te hian kar khat chungin ni khat chu cho an ngei ve thei turani ati mi pui te hne na azir tir hi ama emo an chung ko in emo an lo ti masak to ani fo aram mi te cho ngei tura azir tir ma in an chungin an ngei masapota midang te a en chin lova ataka ama ngein ton masak du chi ani lal bahadur shastri chuan mol na le re thei na ne na in do hi apoi mo hle a chak na le tran rual na siam tu ani ati india ramin zalen na aswal na satlai kumsang khat zakua somli chawkhan the servant of india society te chuan freedom fighter chung ko har sa zual hne na tran pui na an pe thina shastri zel tan lai an nge a anupui hne na lekha athona khosak an har sat le har sat lo thu te azota anupui chuan tran pui na thlatin cheng somnga adon thu le cheng somli a man thin thu le cheng som chu enge mo thula thil tu la tan a khol thu a hrila anupui lekha a mu nu hian the servant of india society hne na lekha thonin anupui chu cheng somli chau thon to tur le adon thin cheng somnga atanga cheng som chu midang mamo hne na peturin a riat tirani prime minister private use kumsang khazakwa somruk palia lal bahadur shastri prime minister ani khan prime minister official car chu impala chevrolet ani a shastri hian car hi office kalna atan amangai me ulawa ramdang mi khwal anom changa aman hi ani deuh mai voi khat chu afapa sunil shastri hian apa hriat lo le dil lo hian prime minister car chu ama mi mal thila delhi khopui chunga alo kalpuya chu apa chuan alo hrele si driver kowa entia thuinge in kal ti in azota driver chuan kapu kilometer som pali ati a prime minister shastri chuan driver ne na chuan car diary khan kilometer som pali private use ti jiakro ati a anupui akawa chuti hun laya sarkar motor man naman kilometer khat zela poisa pasari chu sarkar suma chunglut ngal turin ati ngalani shastri thi dan mak soito angin prime minister lal bahadur shastri thi dan hi amaka soviet union rang nat wunglai takha ani a anil shastri soidan chuan kapa thi dan le athi chungchanga hian kanu hi chuan ram ruat lok sa vek pre plan na angai nget mi a politics thila in tha ninge ya angai ani ati amak emani lal bahadur shastri kha prime minister nilai ramdanga jin ani a afapa anil shastri soidan chuan athi zan hian apa khan prime minister ani na anga ven him na le thil dang call bell personal assistant medical duty oxygen cylinder first aid kit le thil dang te khamizan khan task kana athlen na ruma li sak vek ani ti asoi hei mai hi alani lo cheu prime minister shastri ruang kha india ram alo thlen nu po khan anupui le achung te khan athi dan fin fi ani theina turin aruang endik postmortem kha voi tam tak andil sung po in aruang postmortem kha phal lo ani tunge aruang postmortem phal lo tu chuni ta ang lungphu chola thi tak tak ani angem zo na chan thei lo hlir he mitlom dik du
ramta na impact na konga hausak na mukan tlat mi hi atop na thlengin atom ralta ani hi alsak ani lo Anil Sastry Congress Party huai tu hian Prime Minister Manmohan Singh nena khan apa thi dan chungchanga thudik chui chiang turin alo ngen to a Prime Minister chuan ramdang nen in kung kai na thil ti che theite a oma wangin a har sat thule kalpui zui zel lo turin alo nge na ani na jok taka chuan phal sak ani lo jok ma ti asoi Anil Sastry chuan kapa thi dan dik tak hi kan chung ko mai ni lo India ram hian riat adu ani thi tura phiar ruk ani nge yam tunge chung ta chu engwanga arwang kha postmortem phal lo tlat nge ani ti zong zong hi khovel hian a hredu ani ati achui na tunge ti bo Anil Sastry chuan kumsang khajakwa somsari pasari a Prime Minister Morarji Desai Sarkarin Prime Minister Lal Bahadur Shastri thi dan chungchang chui tura adin Ras Narain Committee report chu mipui mu thei tura pho chuak turin adila asoi zel dan chuan Central Information Commission po in PMO External Affairs Ministry Home Ministry nena kumsang khajakwa somruk paruk January ni som pakhata Prime Minister Lal Bahadur Shastri thi dan chungchang chui chian na Ras Narain Committee report sangkhajakwa somsari pasari hi vantlang mu thei tura pho chuak turin alo ti to ani PMO nena tanga chan na kadun dan chu Ras Narain Committee report sangkhajakwa somsari pasari hi akhuang cher boder ni riatani hei hi adik ani ngai chuan kapa thi dan chungchanga thil chiang hretur hian beisei abo hle ani athi dana hian ramdang mi mai baka India mi sarkar na thok lian le sumdong lian te po thuk taka anin rol arin hlel om hle thei bok shipping sectora eiruk na lian tak om chu kapa khan Tashkent ajin ho nuwa amo phurtu rem atum mani Anil Sastry chuan ati Anil Sastry chuan apa thi na chungchang document hi wantlang hriata pho chu adua Prime Minister Modi nena po kumsang ni som pasari vela to khan hemi chungchanga hian lekha athon to a tun thleng hian chan na aladong lo ti asoi politician kani na ang ni lawin kapa fapa kani na anga ngen kani atibok atha te Lal Bahadur Shastri fale atha te hi politics sa anin mangjui de uveka afapa riat lo ber Anil Sastry hi tuna Congress ruai tu ani VP Singh Prime Minister Lai Khan Janata Dal Party a omin Union Minister po ani manbok Anil Sastry fapa Adarshi AAP MLA Delhi tan thlantlin ani to bok Sastry fapa upa ber fapa Siddharth Nath Singh hi UP State Health Minister ani baka BJP National Spokesperson Jingami ani afapa pani dangpo BJP lama an oma amonu pakhat Nira Sastry po BJP National Executive Committee a atelbok chanwawa chelte Lal Bahadur Shastri hi India ram independent nu khan a omna state Uttar Pradesh sangkhajakwa somli pasari khan Minister of Police and Transport ani sangkhajakwa somnga ma chuan Home Minister tilawa Police Minister ti ani sangkhajakwa somnga pakhata AICC General Secretary da ani le a election and candidate thlang tu le ho tu ani kum sangkhajakwa somnga pani sangkhajakwa somnga pasari sangkhajakwa somruk pani General Electiona Congress Party chakna kha atho ra lian tak ani Nehru Cabinet masabera meni som pathum sangkhajakwa somnga pani atela Railway and Transport Minister ani a sangkhajakwa somnga pakwa a Commerce and Industry sangkhajakwa somruk pakhata Home Affairs sangkhajakwa somruk palia Minister without portfolio ani May ni somni pasari sangkhajakwa somruk palia Prime Minister Nehru thi nu Junikwa sangkhajakwa somruk pali khan Prime Minister atan laklu ani a January ni som pakhat sangkhajakwa somruk paruk Tashkent athi thleng khan
Prime Minister ani Lal Bahadur Shastri thlan hi Vijay Ghat ani